салом алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Сафсан Ғаюрзода. субҳи имрӯз дар маркази исломии Тоҷикистон бо ҳузури намозгузорон намози иди қурбон баргузор гардид. масъулин зимни табрикот аз ҷумла иброз доштанд ки мардуми шарифи Тоҷикистон дар ин ид дастархони хоксорона ороста ба исрофкорӣ ва зоҳирпарастиву зиёдаравӣ роҳ надиҳанд, сарфаю сариштакор ва босабру таҳаммул бошанд ва бо ҷои дастархони серхарҷ хони маънавӣ ороянд. баъди адои 2 ракат намози ид, намозгузорон барои ободии мамлакат ва ҷовидону пойдор мондани амну осоиштагӣ дар сарзамини тоҷикон даст ба дуо бардоштанд. идомаи ахбор. роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстончаноқ дар таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт байни пойтахти мамлакат ва ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳамчун роҳи транзитӣ нақши асосӣ дорад. дар минтақаи суғди роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстончаноқ ҳаҷми бештари корҳои таъмиру мунфаршкунӣ, таҳкими инфрасохтори роҳдорӣ ва ободии шафати роҳ иҷро карда мешавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. корҳои таъмиру навсозии роҳ дар мавзеи Хуррамдара ва деҳаи ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шаҳристон вусъат дорад. дар ин мавзеъ наздик 2.5 километр фарши роҳ пурра навсозӣ мунфарши асосӣ карда мешавад. асфалтхобонӣ баъди анҷоми мумрезӣ ба болои таҳкурсӣ сурат мегирад ки аз тадбирҳои талаботии мунфарши фарши роҳ ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ дар қитъаи якуми шоҳроҳ дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон мунфаршкунӣ дар 11 километр қисматҳои вайрону осебдидаи роҳ пешбинӣ шудааст. бо сабабҳои боришоту гузаштани мошинҳои аз меъёр зиёди гаронвазн роҳ, хусусан фарши роҳ дар якчанд мавзеъҳо осеб дида, филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Тоҷикистон дар асоси санади нуқсонӣ бо мақсади таъмини ҳолати хуби техникӣ, таъмини бехатарӣ ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳамаи фаслҳои сол, дароз кардани муҳлати истифодаи шоҳроҳ, ҳаҷми бештари корҳои таъмиру навсозии роҳро амалӣ менамояд. идораи намояндагии минтақаи суғди филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани роҳи вобасташудаи Душанбе Чаноқ аз километри 165 то километри 368 тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад, то ки таъмири ҷорӣ ва асосии роҳ дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расида бехатарии таъмини ҳаракат мунтазам таъмин карда шавад. корҳои таъмирӣ ҳамчунин дар қитъаҳои 2 ва 4 дар ҳудуди шаҳри Истарафшан ва ноҳияи Мастшоҳ низ ҷараён дорад. барои таъмини сифати меъёрии таъмиру навсозӣ аз роҳу усулҳои пешрафта, буриши қисмати осебдидаи роҳ бо механизми махсуси соҳа, шустани қисмати таъмирталаб, мумрезӣ пеш аз асфалтхобонӣ ва хобондану ҳамворкунии асфалти гарм бо мошину механизми муосири соҳавӣ ва дар маҷмӯъ истифодаи 20 адад техника мусоидат менамояд. заводи асфалт ва регу шағал дар километри 267 дар ҳудуди ноҳияи Спитамин ва ҳамаи қитъаҳои роҳ дар минтақаи суғд барои кашондани асфалт мусоид аст. дар ин корхона дар як соат 50 тонна асфалт ва 20 тонна регу шағали шуста истеҳсол мешавад. барои корҳои таъмиру мунфаршкунӣ дар мавсими имсола 22 000 тонна асфалти гарми истеҳсоли худӣ истифода мегардад. бо дастгирии роҳбарияти филиали ширкат дар ҳудуди ин корхона бинои маъмурӣ ва ёрирасон бо тамоми шароити корӣ бунёд гардид, ки дорои ҳуҷраҳои хизматӣ, хонаҳои либосивазкунӣ, истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳои санитарӣ, гигиенӣ мебошанд. дар баъзеи техникии истеҳсолӣ корҳои таъмиру навсозӣ ва ободонӣ анҷом дода, мошинсаро коргоҳи таъмири чарху шустушӯи нақлиёт, маҷлисгоҳ, ҳаммом ва майдончаи варзишӣ бунёд карда шуданд. бо дастгирӣ ва лоиҳаи ягонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мавзеъҳои алоҳида нуқтаҳои санитарӣ гигиенӣ сохта, барои аз нигоҳи меъморӣ, қоидаҳои роҳдорӣ мутобиқ намудани иншооти шафати роҳ, ободонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ, ҷойгиркунии харитаҳои сиёсӣ, мақомоти дахлдори ҳар як шаҳру ноҳияе ки шоҳроҳ аз ҳудуди онҳо мегузарад, чораҳо меандешанд. дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ мунфаршкунии роҳи байни се деҳа оғоз гардид. дар ин деҳаҳои ноҳия бояд дар масофаи 6300 метр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш карда шаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисони соҳа ва техникаи муосири роҳсозӣ дар масофаи зиёда 6 километр таъмири асосии роҳи байни се деҳа оғоз гардид. ин роҳи дохилии ҷамоат қариби 40 сол мешид ки таъмирон надида
این با دستگیری صاحبکاران از سر نو منفرش کرده می شود. الکی امروز منفرش کنی اولین رو آغاز گردید. در این دوره برای منفرش اساسی با گذراندن کارهای زمینی، ساختن نوآهای آبگذر دو شفت راه، کارهای چراغانکنی و بنیاد راههای پیاده‌گرد، این راه اهمیت محلی در مقایسه به حالت پیشتر یک برابر وسیع کرده شده است. پیشتر پهنایی رو قریب 5 متر رو تشکیل میکرد. الکی امروز باشد 12 متر رو در بر میگیرد. از مسافه عمومی راه ذکر شده در روی دهه مهنت‌آباد راه پیاده‌گرد در نزد انشاءات ساحه اجتماعی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی و بیمارخانه منطقوی که سال روان شعبه تولیدی این انشاءات ساحه تندرستی نیز با دستگیری صاحبکاران پورا از نوسازی گردیده است. سفالت‌پوش کردن و چراغانکنی راه پیاده‌گرد انجام یافته. این اقدام در دیگر قسمت‌های راه باشد ادامه دارد. راه بین دهه گلستان، گل‌آباد و مهنت‌آباد با دو سمت حرکت با پهنایی 6 متر منفرش کرده می شود. عین حال با این مقصد 8 عدد تکنیکای راهسازی به کار جلب گردیده، خبط اسفالت خوابانیده شده تا 13 متر را تشکیل می‌دهد. در این راه محلی 3 پل نیز با کارهای بتون‌ریزی از نو مستحکم کرده شده است. طبق نقشه تا آخر ماه اوت سال روان باید منفرش و چراغانکنی راه 3 دهه جماعت دهات مهنت‌آباد پورا به انجام رسانیده شود. در این دهات ناحیه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان دو مؤسسه نوی تعلیمی، 6 انشاءات خدمت‌رسانی، 1 انشاءات ورزشی، نوسازی یک کارخانه استحصالی جریان داشته. از 23 انشاءات بخشیده به این صنایع تاریخی به نقشه گرفته شده امسال 5 عدد آن به استفاده داده شده است و در عرفه تجلیل جشن سالگرد روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز یک انشاءات ورزشی نو مورد بهره برداری قرار داده می شود. در دهه اتحاد جماعت دهات پختاآباد شهر ترسونزاده طبق نقشه تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 26 انشاءات بنیاد و نوسازی کرده می شود. از جمله صاحبکار محلی نعمتالله عزیزов از حساب مبلغ‌های برای سفر حج پسنداز نموده‌اش 1 کیلومتر راه دیگر را نوسازی نموده در کشیدن خط آب نوشاکی نیز سهم گذاشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. امروز ساکنان مهنت‌دوست جماعت دهات پختاآباد شهر ترسونزاده در بنیاد و نوسازی یک قطار انشاءات‌های خرد و بزرگ کمر همت بسته نیت دارند که جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نظررس پیشواز گیرند. در جماعت دهات پختاآباد یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی به راه مانده شده است که ساکنان و صاحبکاران باننگ ناموس جماعت دهات پختاآباد اقدام گرفتند که در 3 سال جهت رشد دهات و شکوفایی و این گوشه وطن کارهای بنیادکاری و سازندگی 26 انشاءات جشنی را به نقشه گرفتند که تا امروز با دستگیری صاحبکاران محلی و فعالان دهات 10 انشاءات جشنی مورد بهره برداری قرار گرفته شد. مردم زحمتکش دهه اتحاد جماعت دهات پختاآباد شهر ترسونزاده طریق حشر در آباد و زیبا گرداندن محل زیست خود سهم می‌گذارند. از جمله ساکن دهه نعمتالله عزیزов از حساب مبلغی برای سفر حج پسنداز نموده خود را در تعمیر و نوسازی 1 کیلومتر راه محلی و کشیده آوردن خط آب آشامیدنی صرف نمود. ما اقتدام گرفتیم قطعی عائلم که ما پلی همین حج رو برای راه قشلاق را اسفالت پوش کردن همین ما مصلحت کرده یک جایی چیزی که جمع کرده بودیم در همین راه قشلاق را راست کردن مبلغ خود را صرف کرده ایستادیم. با اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری ساختمان انشاءات‌های تعیینات گوناگون با مرام ادامه دارند. طبق نقشه در جماعت دهات پختاآباد شهر ترسونزاده 26 انشاءات از قبیل داروخانه، کاشانه حسن، سرتراشخانه، سیخ دوزندگی و تالار ورزشی ساخته به استفاده داده شده. همچنین اسفالت‌پوش نمودن راه‌ها و کشیده آوردن خط آب نوشاکی برای ساکنان دهات نیز در نظر داشته شده است. تا امروز در جماعت الکی 10 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است و در باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. محمد مومیزاده، فیروز موسی، اخبار. ساکنان ناحیه کوهستانی مسجح که اساساً به کشاورزی و چاره‌داری مشغولند سال روان 1477 نفر سهامداران خوجگی‌های دهقانی در میدان 2328 گکتار در همه شکل‌های خوجگیداری کشتی کارتوشکا گذراندند. گزارش فرهادی رحمت. امروزها خوجگیداران ناحیه کوهستانی مسجح به خاطر به دست آوردن حاصل دلخواه و در این زمینه تامین بیشتر اهالی مملکت با محصولات خوشصفت کشاورزی که مقصد اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد پیوسته زحمت میکشند. سال روان نوای نوی کرسکی پاکستان بیک روز نمودیم. اکس شکلی که
تخمی نو وارد شد هم حاصلناکی نقض میشه تا همین نورهای مینرالی در این زمینو نتند وقتش حاصل به دست آوردن نمیتونن. طبق اطلاعات در ناحیه کوهستانی مسجد 3424 گکتار زمین کارمی آبی موجود است و سال جاری کشاورزان ناحیه در میدان 2328 گکتار کارتوشکا کش نمودند که در همه شکل‌های خواجگیداری نسبت سال گذشته 18 گکتار زیاد می باشد. اگر در سال 1997 عموما در همین دهه در میدان 27 گکتار کارتوشکا رویانیده میشد. اول باشد زیاده از 60 گکتار کارتوشکا در این خواجگی نشأنما یافته ایستاده است. با کارکردی اگرو تکنیکی کارتوشکا نشأنمای کارتوشکا خوب به چشم میرسد. با باوری کامل گفته میتوانم که زیاده از 300 تا 400 سنتیمتر در این میدان ها حاصل رویانده می شود. خواجگیداران برای به دست آوردن حاصلی بلند از تخمی های خوش صفت استفاده نمودند و اساس فراوان حاصلی را در سری وقت شدگار نمودن زمین استفاده تخمی های نوهای مطابق به اقلیم وابسته به معیار پاشیدن نوری های مینرالی و تامین آب ارزیابی می نمایند. عموما موافقی نقشه چاره‌بینی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ما باید در سالهای آینده 2000 گکتار زمین نو از خود کرده شود. ما در همکاری با وزارت اداره ها و شریکان رشد سال روان در خواجگی دهقانی تگاب که برای از خود کردن 80 گکتار زمین کارهای ساختمانش آغاز گردیدند و تا 1 سپتامبر برای کشتی تیرمایی زمین ساختمان با آخر رسیده شده. زمین به گردش کشاورزی وارد کرده می شود. خلاصه خواجگیداران ناحیه کوهستانی مسجد با استفاده از شرایط موافق و از روی توصیه متخصصان ساحه عمل نمودن و رعایت کردن قاعده های اگرتکنیکی توانستند نشونمای مکمل زراعت کشاورزی کارتوشکا را تامین نموده در بلند گردیدن حاصلناکی زمینه مساعد گذارند. мақсаднок анҷом додани кишти такрорӣ беҳтарин омил дар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. махсусан дар шароити нисбатан гарми вилояти хатлон бо истифода аз тухмиҳои пешпазак имкон фароҳам меояд ки дар як сол аз як замин 2-3 ҳосил гирифта шавад. ин таҷриба дар ноҳияи кушониён хеле хуб роҳандозӣ гардида хоҷагидорон оқилонаву самарабахш аз замин истифода мебаранд. мақсаднок ба сомо расонидани кишти такрорӣ беҳтарин омил дар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. махсусан дар шароити нисбатан гарми вилояти хатлон бо истифода аз тухмиҳои пешпазак имкон фароҳам аст ки дар як сол аз як замин 2-3 ҳосил гирифта шавад. ин таҷриба дар ноҳияи кушониён хеле хуб роҳандозӣ гардида оқилонаву самарабахш аз замин баҳрабардорӣ мекунанд. нақшаи кишти такрорӣ дар ноҳияи кушониён дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ бештар аз 6000 гектарро ташкил медиҳад. танҳо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ноҳияи кушониён дар масоҳати 2600 гектар кишти дуюмбора карданд. дар шароити ҳарорати баланди ҳаво хеле роҳат аз як замин 2-3 ҳосил ба даст меояд. махсусан дар сурати интихоби тухмиҳои аълосифат шароит фароҳам меояд ки деҳқонон бар ивази заҳматҳои шабонарӯзӣ ҳосили фаровони маҳсулот бигиранд. дар ноҳияи кушониён зироати мош, лобиё, ҷуворимакаи дон ва зироати хӯроки чорво ба сифати кишти такрорӣ роҳандозӣ мешавад. дар хоҷагии деҳқони қаҳрамон имрӯз дар майдони 12 гектар кишти такрорӣ гузоштага ин 5 гектараш макаи дона мондагиш мош мебошад. имрӯз айни ҳол мо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамаи оиди самарнок истифода бурдани қитъаи заминҳо ба хубӣ мебарем. рушди кишоварзӣ дар деҳоти меҳнатобод, бӯстонқалъа, навбаҳор ва ориёни ноҳияи кушониён хуб ба назар мерасад. бо дуруст баҳрабардорӣ кардан аз замин ва серсоҳа намудани самти фаъолияти хоҷагидорӣ деҳқонон ҳам бозору фаровон мегардонанд ва ҳам сатҳи зиндагии худро беҳтар мекунанд. такуни ҷиддӣ дар соҳаи кишоварзӣ ислоҳоти кул дониста мешавад ки деҳқононро дар истифодаи замин озоду соҳибихтиёр медонад. ҳамин тартиб ба он муҷиб мешавад ки самараи меҳнати заҳматкашон ба хориҷ аз марзи ватан ҳам содирот гардад. кишти такрорӣ дар ҷамоати шаҳраки бӯстонқалъа нақша ҳамагӣ 75 гектар дар бар мегирад ки ин 77 гектар иҷро шудааст ки 102% ташкил медиҳад. аз он ҷумла ғалатдонагиҳо, ҷуворимакаи дон, шоли, лубиёгиҳоро дар бар мегирад.
мавзӯи дигар дар ноҳияи сангвор даври дуюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргузор гардид. Аз 19 нафар ки дар даври аввал ғолибият ба даст оварда буданд, бо нишон додани маҳорату малака 5 нафар ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур роҳ ёфтанд. гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи сангвор даври дуюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргузор гардид. дар ин чоравинӣ 19 нафар ки бо нишон додани маҳорати баланд ғолиби даври аввали ин озмун гардида буданд иштирок намуданд. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот инчунин шаҳрвандони ноҳия доир гардид. таъкид шуд ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки дар саросари мамлакат тарҳрезию пайгирӣ мешавад боз як иқдоми нек ва манфиатбахшест ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст. барои миллати мо ки худро вориси бузургони илму адаб ва нобиғагони оламшумул меҳисобад, ин иқдом боз як раҳнамоӣ барои бозгашт ба асолати миллии худ, роҳ овардан ба маърифатест ки тӯли ҳазорсолаҳо дар рагу ҷони халқи тоҷик қарор дошт. китобро метавон беҳтарин ва хуҷастатарин дастовезу дастовард ва ифтихорномаи миллии мо дар тӯли таърих номид. китоб даричаҳои асосии воридшавии инсоният ба илму дониш ва тамаддуни башарӣ мебошад. ҳамин тавр озмуни мазкур аз рӯи 4 номинатсия гузаронида шуда, дар байни 19 нафар 5 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифтанд. тавре гуфта шуд китоб имконияти бесаросимагӣ андеша рондан дар сари матнро медиҳад. бартарии дигари китоб вобаста ба қабули инсон аст ки табииву самимона сурат мегирад. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бошед.